Bora Vojkanović, koji se do pre nekoliko godina bavio ovim poslom, pristao je da nam demonstrira ispiranje. Uzeo je svoj ispitak, zagrabio šljunka iz peka i počeo da mućka. Baš onako kako su tragači za zlatom, o kojima je pisao Jack London, ispirali na Klondajku. S vodom izlete lakše čestice, a teže, pa i zlato ako ga bude, ostanu. Ispirući ovako i razdvajajući posle sa živom, Bora je za 6 godina dobio oko 15 kg zlata od 24 karata i prodao ga Narodnoj banci. Nažalost, zlata nije bilo. Ako zaista želite da ga vidite, poći ćemo na drugo mjesto, rekao je i poveo nas na Volujsku reku, Pekovu pritoku. Iskustvo mu je stvorilo gotovo nepogrešiv osjećaj gdje treba tražiti zrnca zlata, obično manja od prosa, ali nekad velika i kao zrno pirinča, a dogodilo mu se već i da je našao grumen težak 14 grama. Dok je Bora mućkao, primijetili smo mu na ruci prsten, koji je, reče, njegov otac napravio od zlata iz peka. Bili smo radoznali da i zaista, već posle prvog ispiranja na kraju ispitka, zasvetlila su se 2 zrnca zlata.